Alors viens en Jésus aujourd'hui même, car demain pourrait être trop tard. Ni dara ala akase baya betuika, ni sona ma akase baya betuika, se baya betu. Le grand maestro Emmanuel, ni dara Yesula. Daranela kasoro onye mane Yesu kumana ako oluye duwade ya izai duwade uagari jarae duwade emano iye duwade kireche ume duwade oluye duwade. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Daïsoula.